Jawa berikut. Selamat datang di permainan lama yang dipermainkan kembali. Atau dipermainkan, dipertunjukkan. Asa kurang sopan. Diperjempolkan. Nah, sopan kapan make jempol mah, Aku akan bantu kalian semua mengenang masa ini. Banyak hal yang kami lakukan tanpa media sosial. Kami saling bertemu, saling tertawa, tanpa saling menyindir. Apalagi sampai ditulis di status media sosial. Dunia kami juga dipenuhi dengan warna. Ada merah, ada kuning, ada hijau, di langit yang biru. Dan ikuti kereportasi pikiran kami, permainan zaman milenium. Milenium gak cuma Panji, bro. Dan dunia kami juga diwarnai dengan tokoh-tokoh ini. Nah, iya permainannya Tate. Nah, penasaran kan? Siapkan gua tanah. Nonton sampai akhir. Wih, ngiluan atuh. Tong ah, mama bisin nyusun kan. Hei. Babi. Ya. Hei. Andeg, Naon? sahur mimi uih tos sonten. Op. Bisi tungguan di dinya. Heeh, tungguan we di dinya. Sok. Bem. Allahu Akbar, Allah. Mana ayeuna? Iya Pak, ikrar dulu Pak. Oh, sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Mulai car. Ieu naon? Ta Ieu. ti Ieu. da Ieu. di na ni ma mi ba ba di ta ti ti ba ba di ba Merah. Pasar. And Buster beat. Buster beat. Buster beat. Buster beat. Bom. Bom. kata berhati Asep marolek wae kagepeun tadi baris Goreng giliran Asep dia mulai Pak gage jual dia merah ulah pak tukang di dia marolek wae kati bijalana marolek wae mana siapa ngadep ngolek ieu Pak ieu na Pak gane goreng pindah buka mesin jual mesin jual iya Pak ya kok kakak pe anjing mana bisa gede tuh ngolek wae siapa gane tegepan sok lanjutkeun koto bakotibi koroa badana badini maraka mati Terus enak video wae. ora kok kuwe ade Gaden, kema godek. Tidinya teh panggedena teh marolek teuing. Kagepkeun alus mah. Kade dewek godek, dewek teh geus gede, tong molek ting keur ngaji teh. Teh kagepkeun si aya ponsel keur ngaji teh. Kade kamu lainna deui nya. Pak Nyato teh nama bapana bade aya acara. Sok we tutup ku alasan wal asri. wal asri nal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ambeh penasaran tong hilap subscribe